the state of Bosnia and the embassy of Bosnia in Cairo for all effort that they're giving for us and saving us from war from Gaza. Thank you all. Otišla je ćerkino i moje, sve su nam kuće otišle. 60 godina ja pravim moj kući. 60 godina ja stavljam vazna ovdje, čaša ovdje, namještaj. Sve odjednom kao što držiš jaja i baciš u tava, a sve otišlo. Tutto finito. Ni kuća na zemlji. Ja sam dobio vijest da od 48 ljudi, od moj najbliži rod, od braće i od sve ginuli, izvukli 22 i sahranili tamam do kuća, a ostale ispod zemlje. Svi su dobri, sve su nas dobro prihvatili, ali moje još srce s mojom kćerkom. Ne može srce biti cijelo ako nisu sve djeca pored majke njene. Svi smo mi tu školovani, završili škole, pa da svak malo i da mi pomognemo sebi državi. Da nije ono spavamo, jedemo i šetamo, nije to. Nećemo ni mi biti sretni. A po meni lično ja ostajem u Bosni.